Chengwa ya mibi kumineli misonga mu maguru hose. Kuva na kera ya irambangana aho ndi mudarimba cyane. Abagwayi basha ko batakiboneka imana bagangira icyaturi bagira kamino misibiri atana abagwayi 10 kabisa asha kumbura umose ho Yesu bankaro kumeni cyane kabisa nyene nkuko Jesus is Lord Muganga ndamubona yobuke karibu karibu mugwayi nimufate gicaro hariya ku ntebe nimwicara hariya ku ntebe hari ibintu nde baratunganya harimo ndabakira ni karibu mugwayi nimufate gicaro hajya hangira ndabavuna mu kanya karibu mugwayi No, nje nka doctor nararoze diri mbejeje kubosa wa kwanza mbona yoshika kanyuma nkamuvura ni munyaruke wa mbere naza pare sana Yesu nimechaye bon mugwayi mwitwango ki nitwa bihome marikiyoro mugwayi gute je mugabo ko ngwaye no ndumva gwaye malaria gute nimba tamatwe mugira muganga gwaye malaria Yesu ngo nta matwi tugira iki nakubajije ni ugwaye gute reka muganga amezi 6 n'amezi 3 imyaka 3 n'amezi 3 ayo ma Tumbe muganga ngwaye malaria misose na nifuza malaria mugabo ntuvyo Yesu Jesus is Lord none uriko fata Yesu hariya wende na wa kabiri nashiza mugwaye Jesus is Lord Mchangaho mugwaye haribi Bo mugwayi namwe mwitwango iki Muganga Jesanzwe kwizi zina rimwe n'iryo banyise banyitwa Vedaya Mugwayi gute Yesu Muganga Chengwa ya mibi kumineli misonga mu maguru hose kuva na kera ya irambangana aho ndi mudarimba cyane cyane iranyishe ira muri rogisengwa Kuhonyora muri rogisi intera imvunja igatuma ndibwa nkadahwa mba ni hatari hariya ndagenda ntavu hariya kwicara hariya ndakwamara mu mabyo wakatatu namwe mwitwa bande Muganga aho twakabaniye nunzi cyo yitwa Kayoya ikigabo cy'ubwanwa nkawe uri Kayoya cyangwa Cyamaganga bu none uvura izina Kayoya cyo uvura jewe nifite ingwara muganga irandembeje na musayidira mvure Jesus is Lord bon ntacyo mbwira uko ugwaye byose ndavyitayeho ngajengwa ibushuko Bueno duwe n'umukobwa nimubona gusa ngitangize ibintu menga ndibikura binkubita ngana wakacaduka nizo mpamvu kumafushe nkoko iyo ubonye umukobwa biraheza bikagenda gute
Muganga iyo mbonye umukobwa nkamubona nza numva ibintu biva mu maguru byagera ngaho nkaca numva hari ipanuye uku nagera ngaho nkaca numva umenga ni umugwamo nkakumubwira ngo Yesu anane napfuye byinshi cyo umunsi nagahamagara nagutuma mbura abagwayi umunsi ikigoji hakumvura rukunkubita nyine wafata ku ngufu n'akazi kawe kazima hose kungabanyiriza ubushuhe umbiriza nkubwire mugwayi ihangane tuze Yesu rukagenda nk'imbwa yica itori yo nkofero yawe shenzi mubi wana ibyo umuzi nabara mu buntu wape nta nuwo nshizemwe na termometre nginda itahanyura tenagize ibyo umuzi nakanda kandi abone umuzi nta kintu